pasako kanan uho di bagasan ujion nungataluli kami Tuhan di hatam na bajai na pasungguhon paimotong kami di tonga-tonga keluarga nami asa di pardalanan minggu nami Tuhan na doak karadam hamaul hubul sami naik tokton marsihohat kami Tuhan uho asa terbaik kami Tuhan mamul sudah demi hamaul ini di bagasan pangaramokyomu di bagasan main macalo paso-paso pada masaripion margi pilih jam nasian koi alan tuhodo pasak nasida Tuhan asa humana masuk pada masaripion asa takas di nasida Tuhan holong nama siha holongan nasian ho gaya di rumah tangga sekiruan di tengah-tengah keluarga di tengah-tengah kuliah atau perlu boy ma anak guru di kuliah di mana yang memuka pada masaripion sadarion pasu-pasu nasida pasu-pasu jalalehon gajali umur dina koras nasida galuh lumobi Tuhan di ulau sadar Yesus Kristus martanya kami Tuhan amin. Jadi mereka ini nomor 110 acara 2 Ogdo nasari pekon o Yesus na di jolomon honang uluan nami hamuna donuain naing marbagas alaidang tamahala Kristen marbagas songon si pilibegu atong tangingon hamu majolo hatani di bata taringo turu ni padonga saripyo ni halak Kristen dung ditopa di bata jol mai didok ibana ma dang denggang sasada bawai pujung ubahen ma di ibana sada boru-boru pangurupi di ibana bahen akupna akuk ni didok Tuhan Yesus galup na paulakon na niulina iya soalani na marmainan na palaku posado pangalakup do nang nama buat nasirangi atong na pinado muni debata dan jadi siramoni jolma songonodo didok debata tu bawai hamu aka bawa haholongi hamu ma parti hutamu nabi songon Kristus nama kaholongi kuriai jala nama ngalehon dirina humokokta unang muruk kamu dopak nasida ikon marroha hamu madongani nasida sangat bahen hamu nasida somodongan panean di hanguluan nasora suda dungi songonodo didok hatani debata tuaka buru-buru dioloi akka parutuan ma bawa nabi songon panguluina di Tuhani ai bawa ido uluni pardi hutana songon Kristus uluni kuriai ikon botor porman toman mardongan halabohon dohut hademahon ni todi parangi ni buru-burui imana arga di juluni di bata dohut di juluni jolma atong songon akan amar parangehon hatani di bata mahamu sumulukon parasni rohaun dohut habasaron dohut haserepon ni roha mahamu masih pauni-unian mahamu dohut masih asia-asian saluhur ditini roha muruk rimas panonggahion dohot pangit cahyoni dauma sian hamu alai digidang ni salu nai masih haholongan mahamu ai ido rahu-rahu ni nasundenggan dungi dame nasian di bata ima mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhut nabi nahenmuna marhiti-hiti hata manang pabahenan toktong mai marhiti-hiti guarni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulau muna atau nunga dibegi hamu hatani de bata taringo turu ni pardonga saripioni nama nukun maaul wangi jumolo diho ale pangoli site di kusuma sitohang ul doho makatong joko di jolo ni de bata na uboto saluhut doho di jolo ni akadongan na pungudison
nadi pangidoro hamdo si ida ira wati boru si hombing na niririt mon gabe dongan musaripe ulu doho maka ulung ibana sia nasaroham duhut mangulahon sia nasa gugum uhut mar parangihon parange na badia rap duhut ibana na ulu doho mangajuaju duhut hagaliona tungsura humurang parangena jala naso tupa paulahomu manang tadi konomu ibana paimadi sirang hamatian hamu sugut molo nang sadaro ham mangoloi salu nai dogma alusmu nama nukun mau doho diho ale inang si ida irawati boru si hombing niriri ni si te di kusuma si to hangon bahen dongan nasarite na ulu doho maka jongjoko di jolo ni debatana uboto saluhut doho di jolo ni dongan na pungulison nadi pangidoro hamdo si te di kusuma si to hangon gabe sinodukmu ulu doho maka olong ibana si nasaroham dohot mar pangalahon nakure maradokon ibana dohot mar paranginon parangina gadia pabuah halak Kristen hom jalan naso tupa mahilolong homanang tadi konomu ibana paima disirang hamatian hamu sugut molo nang sadaro ham mangoloi salu nai dogma alusmu atong masih lehora tangasiam maham pabuah hotni badan muna na posone debata doa nama buan hatana tuhamu marhiti-hiti guar ni debata ama anak dohot to di korbadia romadok na pinadomu ni debata dan jadi sirangun di jolma amin. Di pasu-pasu jala diramo Tuhan debata mahamu disodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana dihamu didopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasaruhun madamena tuto di munabi amin. Pasu-pasu pebagasan manakun berkata nikah di side di kusuma sikohang dohot ida irawati boru si hombing sadari itu Tuhani ma rohamuna tu holong ni rohani debata dohot tu habengeton ni Kristus 2 Tesalonik 3 ayat 5 padita nama kubasi pasu-pasu pebagasan pendeta GM Simangunsong pendeta HKBP Resort Pasari Budoluk ditandatangani dan distempel. Acara saat nulang nama orang tangnya ale debata amanami na di banua gitjang hodo haroroan di saluhut si lehon-lehon na denggang dohot nasa uli basa na mauliutus
Hupas mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hasiang hami pilianon. Patibulhon harajaon. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portidion. Buhai narohana nomor hiti-hiti tordin. Asalam hutadahami godam ni silehun-lehun kami. Asalam gir kami madok mauliyati tuho. Amin rak madok mahita di tangiang ali amanami. Ali amanami nadi banu gijang. Sai bilang bagia manuanu. Sai romang harajaonu. Sai sahut malu meniroham di banu tongon di banu gijang. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot holong ni rohani de bata ama dohot parsaoran itu di porbagai nama dongani hamu saluna amin. Oras mereka adorasyo mandokara tayo kita selalu na tinagul kita rap matpung nalabot kalasem mangersi mag bertawar bisa ada anak tuh bisa ada guru itu katongan juga kita emosion partai atong wala kita menduga bagi daya ibana satu tong biar dapat dua anak kami kebitang gabe mematang dan bahagia di Jolonon. Soalnya sudah saat-saat nanti itu sih. Alai itu sih sehubungan diakka lotta sesuatu diakka hamilan yang mengulau padahal kami kok kita salutna Tuhan muna bulan ani Tuhan muna salut akka kita nama pagi soalnya mata mobil Tuhan mata pangulan dia nang pendeta uksipul hita Sabtongan di bagas gerejaon, nekondok kebulo hita tu jauh nami, disidu hita menginta mengintahan nalas dohot minum eksitu jalahami, patokpon paradaton dohot gula nami magasi hombing, simahanan non mangkara art nahoba. So nima saat nami asorap du hita tu jauh nami, mula din. Bakasya. Mula din masih kami perburu. Dia muna magpandita namin parhala ng mulia tasarap na wala teman yamu alana dilo kamur kita patang muna ima di naman jalo pamagat Saula anak tuh anak di lambung anak kan oke. Jadi mari kita maka nomor dulu syarat kita seperti dulu.
Iya, baru baik Bang Yai, Yai mah. Jadi tak terus masuk. Ambil. Mula penawang Pak Daniel. Oke, seperti anak-anak ya. Bah, boros lego. Sulani mah format kado anak baik. Dia air kecil-kecil. Sekiwa apa-apa apa tahunya. Jadi soalnya mah diri tanah patungan tubuh. Paparan dia puisi aja lentuk. Lain menjalur harum hula-hula dalam kita. Asal penetapan kita. Mulai dan sinaga yang tusirena. Nusrohata. Iya, biasa soalnya doang tidak tahu. Dalam masa dia Udah jangan buat. rupiah dulu. Mungkin nasi macam tak maka boleh lah.
Ika sa tamo, oras mahila. Lagi cuma sudah. Ya. Pakai sayur. Iya, mantap. Dari ulang-ulang. Pakai sayur ulang. Sana itu. Fokusnya Mesti tuh. tak. Picit tuh. Kalau nggak boleh. Kalau nggak pas dia kotor picit sama berdua kali. Sehingga dia dah. Tetap, ya. Maka mahila. Belum kusuk dia langsung digeser sotik. Masuk ke jalur harum hula-hula. Jadi suami madihita guna suhud sehingga maita marbaris gunakan si haroromuna menabutuk kami sirajani amang burumuna sonari astak kasma hangu tulang kami jakka nama buah-buah sidok mau date banget mau date mak mau date mak ibata pahorasan kesaluna kita barisan hula-hula siap-siap tangan satu siang hula-hula di pamurot ka magkasi hamon pinasahan na ito ang ibali namin pagpapatamburo di pamurot taon so nito pa sa mga dohonok ko kita salud na barisan hula-hula sa iso pagkarong man dua sila paugi tumapi man ito katananik na uliw sa isugo may gana pa lang hindi man na jadi melihat dengan kata pahorasan ka salud na idikti Arang salpo mengasahat kemuna hanu kerajaan guru menang kerajaan guru tuhami akka hula-hula muna sian siakangan satu siang di bawah mason tung takasdo tidak kami koni na nagkutukan ng perjulo so kamar hula-hula marguru anak-anak so baru ang umarupok kami ay hula-hula muna so ang nagkulot siya tangan sa kisongyan karena namun guru nunga harap roha muna garunan lo sa lambason ipesta na din kanyo yun mambuan ka buwanon na tumama alas sonipe harunan raja ng guru so pasang daw namin itong tomboma tabo na siniraan kundi ka mong sumunggoman daw masakita na masakta jadi sonima Ate matulang naroha yung ibasata umandon dia kau tuan na tulang namin doon ang bawa namin asaw kuya matulang amak parmo sinabi dan kamu aja lo dihami gondang sahasati asaw din hami tuan na tulang namin
tulang abu haulu siami. Jadi mau nanti mari Tuhan rasul manang dihita. So di manang dihamu si raja ni hula-hula kami naropan na putok kami di pogo di alaman di jolo di sebagan di Tuhan kami. Di batikyan na tulang di narohamu ima siyala na manjalo pasu-pasu kado kasarebion ima pumusmuna anak nami sa tonga-tonga ni garin barbindehite na pasola. Di so tulang di haroromuna tung tibando hamu hula-hula nami mampu hula-hula siya kanga satu siya biyan. Tunga rasruhan nami manjalo di haroromuna muna tulang isompe tulang suara nabi mau disoni na boy baca kurang kami mardapot kamu haroro muna mardapotong kami balas maroha muna tulang yung pastikian dinaroha mo mardapotong kami raja ni pamurwa muna di pasata mo dope songong boras masir asar doko nila tua-tua asa firme na ton di bahul-bahul mabasalongan asa firma di hami ton di mo nami buru muna lopok madiak kapangomuan mau disoni tulang diak kapangomuan panjang corona manonton mahami no suraja ni hula-hula nami asal lebih kamu majuro di hami gondang mula-mula. Jadi tuhina mo na suhun langsung secara langsung pada secara langsung mengatasi Mahami kasong batu si raja ni hula-hula nai so ni ma tu amatan nomor 2 de bata asal kamu mau dihali gondang sopa langsung mah iya kalau senang dong Jadi sewani matulang muli sewani na buita pahami sa bunga-bunga di tengah pula. Pansit mo na itong gimay niya mo tulang mau lihat mga di pasaro. Tinadya muna amang guru ketemu sa lihok na dari sani pamuron nami nung ngatak mo dahil di poda niya putas tubuh kepadu hal hula-hula jadi nung ngatak ka sa bahan mo hami mga tunglasiyan sa nami jadi pasal ni mangguru di bangsan kecil di Roma mahali kesehatan
paso sa ito terpasok na sa parbating na kundido ang buna kalibatari siya paso patitiyan mahal sila dan yung lahugan jadi hak memburu karimot to ulos guys na dolo sempat kon nami ibagasan ombas tikon kunci nayala manugok idawla putari mungaro sirajan ni pamuronan sa batuhami yang romahani mangideheleng pamuron namin ang tama bondang pangingit na Jadi buat itulah, kamu kita simpul itulah. Jadi pada tema perpisahan ini, tidak mau tio biar cepat mata, lebih kamu mau diambil tio langsung pasada berapa masalah. Ora. Boleh.
Jadi sumali Mang Guru di pertikiran roh kamu. Mang Guru yang kalau roh. Kabar jolo roh kami tu amula orang semuanya mula selalu. Terima kasih tikiau di mana kontenio. Jika maroh isi raja di bawah lawan apa tu kamu iman dia para dari zaman dijual di sebagai itu abuna. Jual roh kami karena jadi jual mandor korea di korea sebab tanah tua di Batam. Raja Nabi kerajaan itulah. Dibaga sa karorona dibaga sa tikron na tumlas niya roh kami naman sa roh kami. Iba di perpestaan itu lang kapaso namin. Hanggang pero kamu tu kami murumura sintiap hanggang perkabalga. Anggi aman ya tutup. Jumpa sama sibuk dan dua-dua. Marsipatu di semua dalam minna. Yang mana terpahami pasahat agar binitangan kami dalam mendapat si raja di bilang kami ulah kami. Asapatu pemajor kami anak bondak nahum parti ulau non. Waktu pada mana? Kontrol kita dah. Bawalau. Jadi semuanya terpatibahan mendapat kamu tu las maroni pada las maroni itu di menjaluan seluruh di mana kerajaan. mau lihat di luar perhara seremana minta semuanya si raja di Mang Guru nami. Di dikiau di naroh hamu mana foto kami di punggung alaman di jorong si bagan di dua nami. Tunggu roh nami tidak mengatakan kamu ada foto kami ni haroromuna ada foto kami di dikiau di masyala. Nakirin ang menjalo pasu-pasu padongas taripion ima para mamuna sian bagas joro di tuhata marhide-hide na posona demikian na rohamu dasti berhitung kamu mudo be apang na jagar apang na ringan tuhami si raja ni hula-hula mua na marpahol sito kita gia-gia banyak Mang Guru tongki akapang na bapak sa ulit kita tu ari na rin roh pangilo tu sesongon sanggar agi manya tulis jogo dok kami na tua-tua asa tu sanggar maabori tulambang masa tua asa turu mani amu pangoron namin na jagar lopo-lopo bang di akapangamuan Pangiru do proses sama akaringit na binabungo na liulan nila kamuna di masa tamuna to kami agi manyan tutup ya ka na binato pa mo marunong po kami sa radyo ng lomoluna nung atong nasiro ang ibadan namin nasiro to namin manjalo dia karon muna Mang sila mo liati mahal gabi ba raja Nabi raja itu lah alau beri kami bisa dior selas di ruang na di pesta di tulang kami batu paham na dulu sila jaga bila laruh namin na tulang negara mana tordo kita gabi ya lasbar gabi ya Mang Guru ama pandai Nabi yang mana termami ulah-ulah Nabi patu mau betul dia memang godang mula-mula asa tu permula dia memang mula oras pilih tadi ulah di tulang apa sana dia patu mau
Ang mo dito marmula oras. Pilitan nilo na puso na tulang namin sa dari orang Manjalo pa masuk-masuk perlu ke Sarpio. Tungai pilih masuk memahami. Terputar mulai dari mana? Turun jalan dia nak lo. Langsung ni mah nak tusir aja di ulang namin. Patu pada apa mah gondang somba-sombai. Terus pada apa yang ulang Jadi mau lihat tema Bang Guru di parking jiluan bisa lalas lewat
Gabi tulang. Molo tu semua ni dia tulang dia karona. Dia suka lupa memang kan dia kerja dari tuan ni ada gaduh. Sehingga matulah tu fikir lagi. Lam tu mama akan pacaran nami dalam anda hukum kamu. Belum bukan satu kau tulang. Sok ganti lepas itu atau gimana dia tulang. Jadi semua dari kita ada menunggu tubuh masih tu atau kiri dan kita tak sakui memang. Jadi tuan ni batu apa memburu nami. So bertemu laporan asal pasal tulus dais. Tulus herbang. Asal bertemu beri ambil musik. Komparan di sini aja letung. Raja Letung.
ibu ha abang guru ibu ha datang baik kamu di habis dia ulas pada kurabang matu hati bersia-sia mau ulang-ulang nabi dan ngambangan raja belum berikan roda sekolah Ora alelo kita mulai dia abang guru mau lihat tempat itu fakta, mau lihat tempat yang dia muna si raja ni hula-hula nami raja itulah nunga saat tamu na dipuguni alaman nami na dijolo ni sebagai diktua nami upasat kami mapartikiyat tua muna tulang asa pasat tamu ma akahatan na ulihatan na ringkan tuhami si raja ni amang buru muna mau lihat iya amang buru nami nama posla tinggal kanituan nama orang-orang ini malu sama tuha doh maraja na tua mar panglong dia doh mar dong asahuta alay sa mga namang buru ay yaksaran na kasang ako nagkahula-hula ni uli tulang jadi dia kesasata tutongan ni alaman ni amang buru mamhano laon ala terok dehita dia karena sakun apa sautun imaji parmuli ni berutau ngapa saklaka imaji turun ni alaman ni amang buru pertumbuhan ni anak buru permeng dak dana tu kami ya ka anggi dulu ngardongan mau lihat jadi yang mana boleh nabi cara kami nanti kamu deh tua terasa dah tua sampai sana nanti mana ada balik tua perhora semua kita saluta mana ada mana dia muna para burun nabi na burun nabi saluta kaya amuna na ruputo kami akamang buru apa na ditikyo so dia kaya kaya kon maarina kon ma itina Meron namin ang buru, naman na putok kamu. Ini mali pesta pamat-maton ni. Anak muna nung gawin namin, huwag namin kayo pareho muna. Meron namin ang buru, kirim mo raw muna. Naupala mo na namin, dilanundagan, ibang marbaw, borstir ribu-ribu. Usaha di sini be, salas mo raw di badan, salas mo raw muna. So, takaulis turun rambu, so deke iba, so deke Pagkuhina. So di be napasat ayo kami at moromula. mau lihat nama si raja itu lah naruh hatulang jolo di pasar tamu ma suhalu hamid Gabe. Dari di dulu ha. Nah, umbar tu sini pelatun.
musik kami. Jadi mahal tulang kami. Di hamun kami Tuhan kamu lagi kesan lamar hula margol. Sukoni dia keabdi ini tangan kami. Manda untuk kamu do apa buatin? Kismako kita mau keselongan. Hilmat kami tangan hula margol. Ujung rumah yang kamu kuat. Sukoni masa na amang guru kadongan mo dati. Aboy halu siya nila. Wah, mula lagi hutan aja mas. Sukoni na guru. Sukoni ba? Dulu santai mana nih? Jadi ini hamuna, amang baru nami. Permisi. Hita namar hula-hula namar buru. Tuhamuna si raja ni hula-hula nami. Nong roman dapat ton kami apalagi umat pikon di parnakon ni mata niya riyon. Takas nung manjalo pasu-pasu kandungan sa nipiyo ni. Anak nami nong sah gabi hila muna, jala buru muna nang sah gabi baru naik nami. Rodo bihamu mandapot don kami membuat aku sila sendiri hari kami kasih raja tulang siang di manang tu akan tulang kami dibok kamu na do akan nani ulan ita kamu na lima maru paham parwipir asal dia matutu sompang itu itu amat nomor 2 di kota asal firma poki bahul-bahul pas kalongan asal firma tahun ini kita nomor hula-hula nomor buru lopok-lopok matutu iya mamak buruk matutu raja ni tulang anggo apalagi umas pikion tulang takat semua nabi utamu na sohon dia pe dinanaho pancokonon kami marado hamuna raja itu lah situasi do anggo nama Tuhan oh ya rohan kami itu lah malagi kan cerita sadhun dan buka santikio dina mar gula-gula nama riana kon boy dina lahu mariari ada nak kesoni raja itu lah mangido kami Tuhan muna las maroni pada muna las maroni pendul muna manjak nanti itu lah raja itu lah dibuka santikio dila rohan kami dina manjakon dia kaharoro muna kerajaan itulah adong do upat pahami songop pangaribu dia kena masa na dihutom baik kamu na hutan musi baik kamu tidak bisa ada keluarga na bahagia keluarga si Tirul may di tunga-tunga ni keluarga nami song-song ni madi hamuna tar lumobi madi ado pan mati tu raja itulah tujuh songon hata nami nakil dila simiru hatta dibugasan sadaryo neng manoktor dari tulang alai mangidu hami do somba tu hamuna tulang mulu tumpe dipatinggal hamuna non tangamuna dinala hopas haton mang mengapi hopas pasu tu hami dan terpatu pahami songon aka bunga-bunga ni tangamuna mangidu hami tu hamuna tulang asobon hamuna hami dibugasan tangamuna aso dia pesta tujuan dari ombo terpatu pahami songon akan hirin ni hamuna tulang songon ni mapangidu nami tu hamuna raja ni tulang Sorry bang bro, dahulu kita memang dulu sinama kita. Pargol sinami, nengrak manaktor mahami do si raja ni hula-hula nami. Ben hamu majolo di hami gondang mula-mula asam mula nauli marumbuna ni gantuk pahon ni amat kana mertua di bata. Panghutung kamu mama tugon nagsombay sa marsopa kami tu amat na mertua de bata suang soni nangku aka si raja ni hula-hula siara langsung dah langsung kalau dong kabung-kabungan tangat dah langsung tu hula-hula